Oui, mandi na se do bon o kemi se banado gowa o bene to me file dino mi na ndo yekoto awe ton wule ho jira we ma wa agba mi ton je gbe azan ko nu klon poto e basi o jido sun po efo ko aton nu klon poto me mi tite ton bon mi na ndo o fraternité we do fraternellement e mi na de tonto e gbe afonu bode eyin o gan o mario metonu do o file bo eto di do mo lo we ma ye na ba ibu se do eyin wero gbasa Sud Afrique ton don bo ye na mo ten do si se o kemi se bado o benin to mero yoto awu eton wure bon matin libre ou wa tite to egbe afon mboro mo librement we eminato de nous le nano yi gbonto din bon mina e do mo o gan na bodo de go son otogan kakawa je o me bodo me gole ko kwata yo bo yoro ordre de préséance ro nous e bi o de melere mina ko matin libre bon mina mo ya de mina e do mo otogan Patrice Talon su de nous ne le bon mina e do yin mo otogan di o o me to no kona sena we no bode go we po de po le na wa décryptage wo e wa do mi na décrypter o wada isin o dude jiro mo e wa mo ro mo lo wada e din lo o nu yin o dude ji bi papata lo we yin e tomo e kan veve e tondo o wewe ji romia wada yi bientôt la consécration suprême la boussole wo din e do mi na so plan mi so o kemi Sébastien o nu ko me domo bo e na do dido ya mi ro mo lo nu eto dijoto o wesin apapọ ipodo o kemi Sébastien no support deme nya kana mo ya la boussole ouais anayi ho bon l'autre vision où wa to di do mo lo o Benin to diro awule we te bonaze we ma lo posedo Afrique du Sud dombo o kemi Seba eyin o vi mi ton Benin to ton enado wa o to mi ton me matinal we do matinalement e mi resuna do mo lo nu e wo do eto we to sisere de mi amoro fiere di e ma so sin gan dan o support u do we ete do fie te di o kemi Seba egbe igbe o enago wa o to mi ton me bon o Béninois libéré de minado kritana egbeton wo e wa le koso yi o vodide de mi ba yi to o azan wi awe to so me mi tin te ton bon e wa de to la vie do propo awo de ma sogbe to nu wa le me bon mi na mo flin le me le ma to ganji e de ton bo pon o menebi de ton menebi de donaton e de nu ne le popo wata ton bon nya na mo ya amoro mo Béninois libéré me we e mi na ya nu mo kotonte bon po akweto pon wi awe po ajeto ho me ana ko jira we male bon akara so pon mi di kanji dide atokwe pon mi do din bon vijira ndo ni so